دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. بیننده های عزیز و گرامی سلام عرض میکنیم. به خاطر تامین ثبات و آرامی، آسودگی روزگار و تنظیم و آسایشتگی در خانه‌دانی شما نمایش کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی را این لحظه منظورتان می‌نماییم. و شما هستم ما رخسار تولدزاده. سرخط خبرها را با هم می‌بینیم. گمانبر پس از ربودن واسطه نقلیات به صدمه دچار شد. ساختکاران حجت‌های واسطه نقلیات در ولایت سوخت بازداشت گردیدند. رانندگان احتیاط باشید. برای رعایت نکردن رجای کاری صاحب ملکان مرکزهای دلخوشی به حبس مأموری گرفته شدند. این و دیگر خبر و گزارش‌های جنایتی در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. در ناحیه دنغره ولایت ختلان یک دلیل غیرقانونی حی کرده بردن واسطه نقلیات از جانب کارمندان میلیسیا به قید گرفته شد. میرزای سوربون، ساکن ناحیه همدانی که قبلا برای صادر کردن همین نمود جنایت و دزدی و قلابی به جوابگری جنایتی جلب کرده شده است، باز دست به جنایت زد. نامرده پس از ربودن واسطه نقلیات یک ساکن ناحیه دنغره به صدمه دچار شده. واسطه نقلیات جبردیده را کارناشی کرده است. افاق قادریان وابسته به کردارهای جنایتی بازداشت گردیده گزارش می‌دهد. باعث تأسف است که بعضی از نفران جنایت پیشکی پیش برای کردارهای ضد حقوق خود به جوابگری جنایتی کشیده شده و ادای جزا کرده باشند هم راه درست زندگی را انتخاب نکرده باز تکرارا دست به جنایت میزنند. سنه 3 اکتبر سال روان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دنغره شهروند میرزایف ایرج سال تولدش 1992 استقامت کننده ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نموده است که ساربان نام شخص автомашین شخصی تمغه خونده سالیاریس رقم قید دولتیش 345 TT01 را که با آن به مسافرکشانی مشغول بوده است غیر قانونی را بوده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند میرزایف ساربان سال تولدش 1995 ساکن ناحیه همدانی که پیش در صادر نمودن جنایت‌ها با ماده‌های 244 247 و 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده و در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 7 سپتامبر سال روان به آزادی برآمده از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده و автомашین شهروند میرزایف ایرج را غیر قانونی را بوده در شاهراه دوشنبه کلاف واقع در حدود ناحیه دنغره از عهده اداره автомашین نمی براید و در کنار راستی راه автомашین را چپ نموده است. با این کردار جنایتکارانش به جبر دیده ضرری کلانی مالی به مبلغ 90,000 سامانی میرساند. عین حال گمان بر شونده در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه دنغره پرونده جنایتی با ماده 252 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به طور ساختکاری تیار نمودن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت جنایت بوده. طبق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی در این سمت پیش بینی گردیده است. اما نفران در جامعه هستند که دیده و دانسته برای به دست آوردن منفیت به چنین کردار دست میزنند. گذراندن معاینه دولتی تکنیکی نقلیات به آن خاطر است که نقصهای تکنیکی автомашین برطرف کرده شود و هنگام اداره کنی نقلیات برای استفاده برندگانش منبع خطر نگردد. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان معاینه حتمی هر ساله تکنیکی واسطه نقلیات در نقطه‌های سنجش تکنیکی گذرانیده شده حجت‌های حقوق دهنده از طرف بازرسان سمت نظارت تکنیکی بازرسی دولتی اتومبیلی به رسمیت درآورده می شود. وقت‌های آخر جای داشتن حالت‌های به معاملات برآوردن
шиносномаи қалбакии муоинаи техникӣ ки ҷинояти сохтакорӣ буда ҷавобгарии ҷиноятӣ дар пай дорад, мақомоти милитсия ва сохторҳои назораткунандаро бетараф гузошта наметавонад, зеро ин гуна кирдор ҳарчанд назарногиру кӯчак намояд, бо таъини ҷазои ҷиноятӣ ояндаи шахсро доғдор месозад. вақтҳои охир ба назар мерасад ки бисёр шаҳрвандон ва соҳибони воситаҳои нақлиёти худро бо воситаи миёнаравон ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд ва ин ташвишовар аст барои он ки ҳангоми гузарондани рейдҳо ва корҳои профилактикӣ мо аз тарафи бозрасони давлатии автомобилӣ муайян карда шуд ки бисёр аз ин ҳуҷҷатҳо қалбақӣ мебошад ва шаҳрвандон бо роҳи фиреб хӯрдан ҳамин ҳуҷҷатҳои қалбакиро ба даст меоранд ва ин боиси зарари худи онҳо мегардад, барои он ки вақте ки мо кормандони бозорраси давлати автомобилӣ ҳуҷҷатҳои қалбакиро муайян мекунанд, нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. тасдиқи ин гуфтаҳоро дар мисоли ронандагоне дидан мумкин аст ки шиносномаи қалбакии муоинаи техникиро истифода бурда оқибат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд. зимни чорабиниҳои баргузор намудаи бозрасии давлатии автомобилӣ ронанда Холматов Тоҳирҷон Ҷумабоевич, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки баргаки қалбакии муоинаи техникиро истифода мебурд, ба даст афтод. Особенно барои кайёб позношта кардам, умне номи дам. Хоҷам Ғафуров расидам, кайёб ман кардам. Вақте ки ин документҳои санҷидам, биркам қалбаки узгиш муайян шуд. Ма кори кардагим шарм астам. ба ҳамин монанд ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркашонии тамғаи Мерседес Бенз хатсари рақами 55 Тоҷибоев Мансур Абдусамадович, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ баъди истифодабарии ҳуҷҷати қалбакии ҳуқуқдиҳандаи муоинаи техникӣ нисбаташ дар асоси моддаи 340 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. Сабаб чӣ шуд ки кормандои милитсия шуморо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карданд? Як ҳамкор мо моҳи август соли 2020 теғаз нотиркара дод. моҳи июли 2021 бозрасии автомобилӣ доштам, райданда кардам, ӯ фаршӣ баромад ва нисбати ман парванда шудам, ман аз кардам шудам. ба дигар ронандаҳо ҳамкасбои худтон чӣ тавсия медиҳед? онҳо чӣ кор кунанд ки ба чунин ҳолат рӯбарӯ нашаванд? ҷавоби теғазнотумекаи рафта кунанд. طبق معلوماتنامه تشخیصی کریمینالیستی برگک‌های معاینه تکنیکی با استفاده از تجهیزات کامپیوتری ساخته‌کاری شدند. گمان بر شده‌ها دیده و دانسته حجت قلبکی را استفاده برده وضعیت خود را ناگوار ساختند. نفرانی از این اصول غیر قانونی استفاده برنده پیش از همه باید دانند که به جان خود جبر میکنند، زیرا احتمال است واسطه نقلیات آنها برای اداره کنی ناموافق و خطرناک باشد. امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نقطه‌های گذشتن معاینه تکنیکی در همه شهر و ناحیه‌ها دسترس است و رانندگان میتوانند به ممانعت و صرفه کوتاه وقت حالت تکنیکی نقلیات و هم معاینه طبی شخصی را گذرانند. من علیوف عبدولی 50 سال بود شوفری میکنم. در مدت کوتاه همون جتای آده مابین 15-20 minut به تیار کرده میگیرم. خودی شوفر هر کس خودش اومده گذرد. جتای قلبکی نشود. برای ما هر کس خودش ماشینچه آده گذروند. به خاطر پیشگیری از حالت‌های در گزارش انعکاس یافته کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت در یکجایگی با نمایندگان دیگر ساختارهای مربوطه منتظم سنجش و چاره‌بینی‌های حقوقی می‌گذرانند. به دقت رانندگان واسطه‌های نقلیات می‌رسانیم که از خطاگی دیگران آموزند و کاری را انجام ندهند که عاقبتش ناراحتی و پشیمانی باشد. риоя нагардани одоби шаҳрдорӣ, вайрон намудани тартиботи ҳуқуқӣ, баромадан аз тартиби реҷаи корӣ ва халалдор сохтани оромии шаҳрвандон мутаассифона ҳамоно аз ҷониби баъзе аз масъулини марказҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла марказҳои дилхушӣ ва тарабхонаҳо содир шуда истодаанд. ҷиҳати пешгирӣ ва пурра аз байн бурдани ин амали номатлуб, милитсияи шаҳри Душанбе дар асоси муроҷиатҳои шаҳрвандон рейду амалиётҳои санҷиширо дар ин самт идома дода истодаанд. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда масъулини тарабхонаи Лондон воқеъ дар кӯчаи деҳотии ноҳияи Фирдавсӣ тартиботи реҷаи кориро дар вақти шабона вайрон намуда, берун аз вақти муқаррар гардида фаъолияташонро идома доданд.
ҳамзамон қоидаҳои санитарию гигиениро вайрон карда, инчунин дар бевақтии шаб бо овози баланду гӯшхаруши мусиқӣ оромии шаҳрвандону сокинонро халалдор ва тартиботи ҷамъиятиро дар вақти шабона вайрон кардаанд. гарчанде қаблан кормандони милитсия баробарияти ин тарабхона ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои зикр гардида ва ба танзим даровардани хизматрасонии худ огоҳномаи хатӣ дода бошанд ҳам, маъмурияти ин маркази дилхушӣ камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф насохта ба фаъолияти ғайриқонунии худ идома доданд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати шаҳрванд Саидқулзода Умедҷон соли таваллудаш 1991 сокини ноҳияи Темурмалик роҳбари маркази дилхушии Лондон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ аз ҷониби суди ноҳияи Фирдавсӣ ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз таъин карда шуд. ҳамзамон айнан бо ҳамин ҷурм нисбати шаҳрванд Садриддинов Беҳрӯз Сайфиддинович, истиқоматкунандаи кӯчаи Деҳотӣ, роҳбари тарабхонаи Парасту воқеъ дар кӯчаи Испечак протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, бо қарори суд нисбаташ ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 7 шабонарӯз татбиқ карда шуд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур милитсияи пойтахт аз ҳама роҳбарону соҳибмулкони марказҳои дилхушӣ талаб менамояд, ки қоида ва талаботҳои шаҳрдорӣ ва тартиби муқарраргардидаи реҷаи корро риоя намуда, боиси озор ва халалдорсозии оромии шаҳрвандон нагарданд. содир намудани ҷинояти одамкушӣ, яъне аз ҳаёт маҳрум сохтани инсон амали нангин аст, ки мутаассифона имрӯзҳо дар бисёр ҳолатҳо миёни наздикон ва ё зану шавҳар ба вуқӯъ мепайвандад. вале новобаста аз ҷазои сазовор гирифтани содиркунандаи он, доғи фоҷиа дар дили пайвандон як умр боқӣ хоҳад монд. чунин ҳодисаи фоҷиабор аз тарафи кормандони милитсияи шаҳри Панҷакент ба қайд гирифта шуд. як нафар истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри мазкур ҳамсари худро бо роҳи буғӣ кардан ба қатл расонида, пас аз он кирдори даҳшатовари худ ҷасадро ба дор овехтаву гӯё марҳум худкушӣ карда бошад. аммо асли воқеа чунин нест. тафсилоти ин ҷинояти одамкушӣ дар гузориши навбатӣ. рашку бадгумонӣ нисбати ҳамсар заминаи содиршавии ин ҷинояти махсусан вазнинро гузоштааст. гумонбаршуда Ҷабборов Муҳриддин Ботирович соли таваллудаш 1993 дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи Нури Зиндагии ҷамоати деҳотии Саразми шаҳри Панҷакент бо ҳамсараш Хурсандой Маҳмудоваи 22-сола муноқиша карда бо истифода аз рӯймоли занона ӯро буғӣ мекунад. санаи 3 сентябр рӯзи ҳодисаест ки баъди буғӣ карда ба ҳалокат расонидани ҳамсар, гумонбаршуда Ҷабборов бо мақсади рӯйпӯш кардани ҷинояти содирнамуда ҷасади ҳамсарашро бо истифода аз арғамчин дар болори оғилхонаи ҳавлии истиқоматиаш дор кашида ҳодисаи худовезиро вонамуд ва аъзоёни оиларо хабардор намудааст. Ҷабборов, бо кадом мақсад шумо бо рӯймол кардани ҳамсаратонро буғӣ карда рӯймолро дар гарданаш сахт баста будед? ба мақсади куштан. кӯшиши аз ҷавобгарӣ озод шудан бо ташкили ҳодисаи сунъии худовезӣ ва дигар найрангҳои лафзӣ ба гумонбаршуда кӯмак накард. бо иҷрои аввалин амалҳои тафтишӣ ҷой доштани марги маҷбурӣ тасдиқ ва ҳаракатҳои бераҳмона исбот ёфт. акнун Муҳриддин Ҷабборовро ки зури худро нисбати зан нишон дода ӯро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум сохт, зарур аст оқибати амалашро бубинад, ки ҳатман ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ хоҳад буд. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. хизмат ба давлату миллат, ҳимояи марзубими он ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон барои ҳар фарди ватандӯст ифтихор аст. рӯ овардани ҷавонон ба хизмат дар мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар сохторҳои низомӣ аз ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ доштани онҳо дарак медиҳад. қувваҳои мусаллаҳ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта, шароити беҳтарини хизмат дар онҳо фароҳам оварда шуда, ҷиҳати мустаҳкам гардонидани заминаи моддиву техникии ҷузъу томҳои низомӣ, тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар ин радиф дар қисмҳои низомӣ ба омӯзиши маҳорати ҳарбӣ, тарбияи ватанпарварона, оботоби маънавию ҷисмонии аскарон аҳамияти ҷиддӣ зоҳир мегардад. дар тӯли таърих фарзандони далеру шуҷои миллати мо бари пойдории сулҳу субот мубориза бурда, ҷиҳати таъмини истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ хизматчиёни ҳарбӣ низ саҳмгузорӣ намуданд. рӯзи гузашта дар қисми низомии 54-53 раёсати қушунҳои дохилӣ сарбозоне ки хизмати ҳарбиро адо карданд бо ҳузури роҳбарияти раёсати қушунҳои дохилӣ ба назди волидайнашон гусел намуданд.
ҳамзамон роҳбарияти раёсати мазкур дар ин лаҳзаҳои ботантана сарбозоне ки хидмати ҳарбиро бо сари баланд адо карданд саймона шодбош гуфта барашон сиҳатмандии сарбаландиро таманно намуданд. бинандаҳои азиз, инҷо намоиши худро ба поён расонида аз шумо хоҳиш менамоем ки дар ҳамкорӣ бо мо баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирии ҳама гуна кору амалҳои номатлуб саҳмгузор бошед. боқӣ бароятон осудагӣ ва тансиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем.